Chenonto bwa gotodura turime tha ninge nyomba ya Nteto Meru TV na gutete nyomba ira iri negweta county ya Meru nome ya county ya Meru kirege kabo ge siasa na ruwa tugeta na mbere gutegera jara jakurutira na yu nero muriru rwa siasa mbito akamudharimi na gututetheria guchanganua mwerekerajo siasa ni bwana Mose Murithi kumanteresha Kaelo youth leader ninge turi na bwana Kirimi Mzalendo uri political analyst bagatutetheria kwithira tugitegera burakuri karibu sana bwana Mzalendo uri mwega. Thank you very much. Ngwetikia malietwa mbito ngirigore Kirimi Mzalendo kuma Central Imenti abo Central Ward perema ngachogeria mutegerio Meru TV, Meru FM kadho nyingine ontobwa kututhikiria. Asante sana Mose. Vijana wanasema namna gani kwa ground huko Igembe North? Kwa ground imechemka bana. Hoi na mwangi. Na no kubwa ko nya kurwa tawagira cia manda. Endring ground ni na kanite. Ya no ari manda no ari galungere gala toero galungere gate arachua. Ya mtu agu ya. No mwangi ground ye chamuke bana. Ende rai Meru kwina mwangi. Kosa mugi. Ukaona politics ira sio sema Meru. Ukolelia tuwe for example ndo mefika Linturi. Ukona siasa siake kwa kandi usetha. Iro gona giro makawa mandora kuwa. Angaba yandirie beta na ora ba impichika wera nini. Linturi miano opposition na tutena thina no opposition ne. Teu. Lakini kandi ile ke usetha mia manto yara no ya tumikenya ro sendi ke sire kawere. Odo odombo gara. Ogethenya kawere mbalotine tontonse ben. Ogona agumire mbalotine na kathuri yao omiende bathio besetha kigura isia imenti. Agugwa Linturi noe betho na mutumako kigura cia Igembe. Munya noe etho aotiania. Etho aotiania obvious mia gura cia ni yo galura cionka otizinde tikiaga bana. Ogona ende nyara ontoku bagani geno mwangi o Meru chamugete o politics ira bona Linturi setha siongwa ayakuna kirio tumirara muno obona omanto ando aboethia lakini kandi ciake osetha nani bwana Kirimi Mzalendo baba ingi batho ibagi siasa bariwa nonto bwa withire bwa mithika Linturi gwita gutumula siri ya kiuthikira ya chenderwe ni siasa ba Meru akiri muchakato yoko berugitine kwa kawira mwangaza ti muntu mwetekwa amba wetekwa ni musiasa onge wachetha kandi kiri kiuthike siasa 2027 nonto nande ni muntu rira mantu ya komuguna agatumulia kiuthikira bwangana ochetha nwe. Thank you very much. Kwitikia kuria kithongi muno. Twijite aja harua tutethia Meru kuthuta siasa. Na tutethia Mukenya kuthuta siasa. Kwa siasa ira ndathoma Meru monkatha hichi tigutegera mithika miaria ria araririe ndume kugundia marigo na mwiji. Mumeru no ugaga uju. Nawe mutane okejotera. Oringa okiringa. Kimwe ni uju. Mithika Nteto iri aririe. Au abetere Senate. Paro thambecha. Chagwita kwinga kawira mwangaza. Berema mithika na batere koromba apology. KMPs betu ba Meru. Berema na wakoserete kubanda kingenyo na kiti na evidence githata ebui. Kimwe mithika is a friend of mine ni muntu okuria akiri ya siasa indi ndaika cia muthia buga siasa ni sera sio fitina. Hayo nkuona fitina na tonya kidogo ni untu ugetoka kunjia marigo na mojo tende atigitatiri atikumbura kwa unandera ngutegera siasa yetu thika no DCP munya no PNU kawire gambara ori court atweterete ria muri wotono alitite indi kimwe mithika atwire sharuruku
ethi kawira kuunga mukono kana ethi munyai akuunga mukono no ndo ndikuthimanya mantu chau kisiasa mimi thusite miaka mingi sana bethe kotete kia ngabana akwenda atwairitie gurwa aliwa na kwenda gite atangase mzimamo ethi ke mamari kethi munya mutano na kuunga mukono kethi ntithi ngia kuunga mukono no ndo tweta utwitite kiuthi kiria gucetha na ige thirikari ne DCP ata no tukutumbo karariku aja no ndo kimoju akiri yetu turi Ameru kuma finance bill iko sainiwa MPs betu mwananchi wa Kenya na mwananchi wa Meru na gitete gamba amenye 2 term kana 1 term no tuntareki ile muri yona na 2027 muntu ageta kuringa kura wenka neno wa musibwa we. All right. Youth leader kuma ntere cia Kaelo ni Igembe North. Mithikali nturi tiri mbere kuruta matema ya siasa. Na mbere tie murandi nya jura kuga ni oteje antu ba Igembe North na tuwe tokunywa bari antu ba Igembe North iba kuinyeleka na kureta matangi ibwa kuga ni uma kana ni propaganda cia gisiasa kana ithagare gisiasa roi rotumika au no mbikire big no ota nkunda roi ro captain moro maitu roi ku baba tu wale otukunde roi wale wasiri wa agriculture orua thai wengiro ri iroge otukunde roi alafu batwe totena thine roi anya tugetha tunio wasiri muga na batu ko ya tukutura roi lakini wewe mithikari otethirikari ne ngwa tukundia biroi mia yu propaganda no getho akwere woi last time da campaign de temethika bune ne muno twari group re yeto mugembe omwiru okugwa turanto beta wa mayuda oteo tuthathirunga meroi eto muritirite ngoi bune ne sana ebo ntonyo kona thai kinya kaibo muntu ajua impete kungira methika pura ngabana ndetho anke muriara muno gitumi nondo mithika ai muntu tio mpa kurinda hiyo kana awata atirithi choka ngugwa ote mudhani ada urithi choka nondo mbi mtu kumetika wasiri wa agriculture potira onde tomo ete ata turiganire eyo turigane bungo thirikari ile yo tuchwa atunda tutayari mo yo tokajiringi ende nyaro ruwa kwangairu kunyua ikoteru ngona ni nanga antu beto bambira kete kwiruo no ndo teru buru no batwire kugurugira mitandao ya kinandi twi live Facebook at Meru TV Kenya, twi live YouTube at Meru TV Kenya, na tukita nambe kuthuya mwerekera jwa siasa bona mzalendo itwithirite twikwa wangi bara bakomeria matagite kia ongavana bakiruta moni yao bakiaria ario mutuma ntwethingia kaira mwangaza na kuga nkaithia ndebene nyakethira naro meri ni gambara impeachment tugwikwa mithika ndore akiaria kuwe tutaikwa akiaria Peter Gatira munya ati na ruaro kwaria ni kiuthi kia gigi siasa kana kwi bukure kwitikiria murithi umume ka musiasa umume ati thunguthaira manjo nondu kimwe kutegera Meru aja twina former gavana wetu Mukathe Kawira Mongasa, twina Peter Gatira munya, twina Mutuma Ntwithinkia enyanja yara na kwenda gitekia gavana ndene Meru County na mbija mono mutharimi ngakura siasa ni sera sio fitina. Kawira akatwendia sherewe tumigure munya atwenderie sherewe tumigure tuchoke Ntwithinkia atwendie na njeyara atwendie sherewe twathoma sere cio nte twimiru tukamenyara tukagithatia tukaikia no ndukimwe sere Kawira itumije sere munje itumije miaka were ari engabano Meru ne nyari Ntwithinkia ejegoro itukuona sera ore kali indi kimwe tugwiji
ngavana ekwenda rĩu mũcwĩra kura arĩkia kũgwata ĩkata mpaka ĩgwete nyama batwĩ tũkĩnga kawĩra siasa nĩ ringĩ nene mũno ĩndĩ Mĩthika na rĩrĩa ya Meru ũrĩa kwarĩ ndugu ya Meru tĩkĩa ibacho ni metho impaka pero ora ukari inyanga na wetu uri kumutuma inja wengwa ngugeitu umeona ende baba ari kithakene ta mzarendo mwana wako nyanda ikiria ndo county na iditi application na aru nyanta muona ke website yenyu mwera andare muntu moro gucocia thibu na ariko ko inya wengo itu mumakira 2027 o muntu atara na makangi jawe na inya wengo akunda chambi utechori no ngapata atwire o mabura turita bamenya bonde no ndo muntu akumbata akagwata njira ageta indi iki kina ndibwire mantu ajajarara tukamene ni antu muno bamba siasa mu siasa ari jaira kanwa laido tetwira ko irako kachagua tu kalira na bangi ko una ndira nkuga kiria Meru ibo mire nito kugwate nyaruma hapa na hapa wa munyoro ibejete Meru I think this week ngwata hii ngwire akairingo chokerie kuma finance bilioni ya chainirwe EMPs betu pamenyora ukolina mwananchi okawindo Kenya ere watu itite ndeje na tuitite ndeje indura mpombo kwira mutharimi tuna consensus yetu kenda tuna jimbo kenda pamwe bagite ngari ne chiaita beta ngari ne twakinya ndara sene bakero kinyandi ukenda una naye na maguru ene tuna ntamurume nipete kiara general Meru na ngare wabo to mwira tinuka arugora kwenda kwanja mburu abatero chenjeri yeto naro achieta ntomarete no ndure aigira kagitata akareta pau bangire goba kugira kani uyu abakugira takiri kama mzalendo ni bwega na kwe bora miaria ya siasa iweta na mbere kwarua bamwe bakumeneria jara ja kwarua kwe kwari na kiugo keuga Mutharaka tibo Meru bwana bosi i kapteni wego wao indi inyanjuri njeke yauga ari Meru ni mwe kuma Ntwire indi no ntwi muthoyo gi siasa na niwo inara Ntonyere tu akuma thocie mwanga Ntonyere naria we na Ntonyere babu we Ntonyere re ni dia buko kia miario ya Mithika lento nyani ngomi menti bo no mbwe mando lento re wa noma Mutharaka tibo Meru ngubwa mando mbi okolelia last year ita Christmas our deputy president kawakindiki aumete Tharaka ekoya arere Christmas na antu bako Batharaka ibo one akia into ego otemu Meru miana abati ko yakete mwene to Meru abati ko lelinya Meru akamia obundi mume ake akaya nanye Christmas irago ko Meru ende kindiki tutumia ko Meru bwana no gugwa naringi ankorie kindiki uri nyinda mu supportete muno kure ita ora muno batu kireta ikundine muno kiraudine nao webera itu wate mwene tu maru nini lakini mwanka kainda wolele na achuri ri na karande na achuri ri amtoto weta kindikiri imurandi yuru ko yumwe eya agura egembe no gugwa atono nyakunya ntukumwe arawo myumbo na hari ngo amichamurandi yuka kudura mundu ondo ndere kinya we batu na tekira ka deputy president kete na maana ke batu ke Meru mose imbene mutongeri oku ore mubunge Julius Taitumu akiuga kabakindiki na nwe bwa mwirire eti embe no thirithia munene au bwira kabakindiki batu gembe no thithio tuonete so panya kumage MP kumage kindiki batu to ikundui naguko nanga to 27 Murungu atutethi antu betu baruke metu tutare mutongorio ro kaiburo mwananchi wegembe no thikiao wano umeombere ngombe cietu cietire ciombe na ngombe ugeta antu betu barakuya
no mie naora batu interesi yembe nothi kintu kira kitwathila nao ing'ombe nonto irwanda utikintu anda utirui agugo utikintu anda guo wenya watumira wendinya soro baona mbecha lakini ng'ombe ira chetu eitara maore mao kariku ng'ombe ira iteiyawa agugo lakini eitara muntu uyu ng'ombe icio itachiombe agugo bau mao kakaitanagia na nkomori utekintu onde miande wingominya muntu rana haraje ng'ombe chetu onto oi last year my brother last one narati no guba dizazienda ya turerao ng'ombe iyao aguba endere my friend ile na tan kaware MP na to kareti utekyo bwa to didiretie ngoe MP beto akore MP wa Meru bonde ibara bakuringa ingara kindekempe kumudia ta nyuma kumuinaya na yake ndekyo tena atete muri ne omye kindekyo tena atete onto etekegembe no tuinakura 77,000 aguba na orikuo azindira kura 15,000 anto bara bangi batirore otukone babara bangi barompa competitor bara wagende kyo no wa 15,000 orwa kura 15,000 disi so kilogo kumagi 77 ebuna bu tokamenya mbivu na bichi kire gikabo gya siasa 2027 bwana mzalendo tukita na mbere kire rwariero monini wa rais na ari kire gara kuri mambura ari kireyo ja kwa mura askofu mweru wa kanisa ya Methodist nyumene aita Ntereshia Kariene na rekiroki atarerire mibango ya thirikari ira irishigo mbunge kia Central Imenti moni yaku inya kuringana na bura Mosearia ngona no muthikaera na nukwinagia mutwe. Okay, thank you very much. Gwitikia kuria kiu horio kuria kiu githongi muno indi kuria antu kamba kwariria mbere my friend Mose amba kwariria kuria kikio muria mithika na ugire harakati miru urambomba gucokia kiuria kiu kumandira menya siasa kukara siasa na rodi miaka 28 now ndianda menyere siasa 1997 ndethire miru ikirwa kuma Ntonyeri Mwankathusi miru nimwe constitution ya 2010 yeja tuwa twina county jiri Tharaka Nithi county na Meru county batu tu Meru county ituwa twina kura chetu nyingi sana 700,000 Tharaka Nithi ina kura chao ngiri magana jairi na gintu indi mithika na kinjira nto amwe auga Mutharaka te Mumeru ndima mithika na kwaria uma ringi akaria orongo kimone uju chokia mathoganya nyuma 2012 kwe mutongerio thirikari nene no munene netre court araikie gamba arauga Tharaka te Meru nera kurukua ke census ya 2018 2019 Tharaka itari census Tharaka hope population yao kwa mithika na aritie kwina census yari kwina census yao ange tigonkunira ari jawa our deputy president alire na ntu bao bai Tharaka au ange ndategero na au Tharaka chuka athiki obeketha tikira ikiobeketha parliament Patrick Munene na aritie mantu ja chuka nyangoni kwenda kwa tribe tarero hii ye mwanya pero bathingate procedure gitate itite atia sababu bakwendo twathurana na tutwire twigintu kimwe ute mwanya ja Mumeru na Mutharaka twigintu kimwe ore ibai na ati twibaite na twikethania nkedi kugitate igwitikania wega bururu kugwa abati kugitate gutwathurana ndeje ngina ku ke centriment ompakanya na tujite toira Mumeru mabura buryo atuthikire wega muno mundu itango ge mwira na itete ngoge our excellency deputy president na nalinture yetu ekirigara Methodist twaina MP wetu Kirima twaina speaker MCS wetu twarina bonde anene bonde ba Central Imenti twarina bwariku au
na twakujira mantu amathongi muno IMC wetu Douglas Mutia na rombere ngari ya Bishop na ngari u digwe e process kwira tutigeria eomba kuje gita ronde muntu itangugi ukanitite ngugi bojairi tune brand yetu ya hapo central tire kaliene mwanga kithirone njire uni yakirwe muntu itangugi amakirwe okay njire ijire kuma katheri mwanga kirungurune lami ni kiri kilomita 1 au ange kuraurire na lami itika ironga ngagithata ikiuraga boja tatu twina thoko ijire ndene central himent mojwa market niendelete ni process igwakwa ikweta twina thoko 69 million niendelete nya nabo ngwijira site ni wao niendelete bwega muno indi ndategera mantu jaja nkona kimwe kuino tukuri bimantu sana kwe projects chieto chiareo cha kuma 2022 kuchoka ura cha former president wetu Uhuru Kenyatta kwe project imwe atigiria ambiria Meru mwanka na aruta ategerwa ta university yakwe Mariene University mwanka thaiji itenderea ora tigirirwe ekumanyaki kori atiri there is no need umbagara thoko ekwendia marigo na kwendia nyanya there is no need umbikira rami kilomita 1 na skuru ni utethia na bakwa yujuju biako na community yetu ya Meru na Kenya yonde kithomo ikyo werwande guru rami enteja nai teka bande na skuru ndena kithomo ru geto swaga rami bandae kuna ni gutekera project ira chiku tafadhali aitegero cia tigiri Uhuru no ndukimwe mwananchi ukawenda ndene Meru na rwankwire aja uraukari ito ikiro skuru pena chumbero ni jere ngucokerio kairi uto muntu ti yari kite kurewe na inyo ataka Meru yejo kuona 60% ni opposition what is 70% ni opposition 30% igetu tamwire eni ndareki ira muri ya 2027 inyaba tu iterangoge achambe no kara ka finance bill batedo no kabamo no mporo bomba kuthano kake no ntinda marete na mbere tuyagiriwe bwana Mose baile batatu bara barekiri mitandeki na d thank you very much Priska kama kena you are tuned in Phineas akawa na tudingatare katheri mwangange akawa tuko live from Giaki Tosh akawa Kenjai wako ndani Eddie Igitonga Kamangi ariuga watching from Gembe North kwina inya barabara diaspora Julius Morega ariuga ainyere lakini ya live gukirukira mitandao yetu ya kindade Facebook Meru TV Kenya. Bwana Mose mambo imeanza kuchemuka na uguthikira ugambi bwa mzalendo indi nacio siasa ni interest cia mtu kwi barabara thirikarine ya mithikali nturi thirikarine ndebe aringaira ya thirikari na mu ni thirikari bambichwere 2022 ba kithombia thirikari ya Jubilee ya Uhuru Muigai Kenyatta nande babonde bateke thirikari areo Rigathi Gachagua ibairigiri kwithira bari na Ndionga county Meru namu bagaita na mbere kuruta maoni yao nonto ge katiba bari na uhuru bwa gutanga guchunga bunga dena odena maoni yaku expectations yaku kire Ndionga shirigeri county ya Meru oni rambo makua no malentore ena sababu cia kugura thirikari onto lentore na uri thirikari una inya sana tugura indare campaign no lentore itore thirikari yo yundie sana ata mama lentore mama edare mwe ngugwa aogira ogira kathamba tuke asiaseni na nyaruto mutenda kwa mutendere nyaka thewui lentore kadhanjo kala usambura ruto kondo musambura wanyo yambe ngangele nyamon angugwa antole tori resources yake we nyade tora siete kangavan awa oni mpat nyaba mpata lakini bukate ni ruto agise bukwaruto no yegote ma ete na mana mno seti yeruto na yu mambo era anto ende nyara ruto mwingire thirikari ne lentori kwebo kwele ntori na tende ruto mno
endura nkira andu ba Meru opposition ni tutena thina nio na bena right egoya na andu betu baumire kwa wingi babakaribishe barie bature ntoto cio baite na be yao to baikie iya kana nya baruma antu be bawirirwe ani abakaribisha wa anya ruto no yana karibishwe ari siage aite lakini laisi azeni tuite ote manto haya marumi manto au ikemaya yondo youth especially vijana totikwenda utumirwa na iringi ugo mzalendo dai mundu atugoya atwangono chiake au tuna karamu na ugu ndethia yao ethia u twagumagira gatwa kuita ndukura mbaloti ekinya mtu na guminya wo utambetheri bunda ngirite kura wetombetheri dai kinya mami betu bena arabari ugo na masinani bongo tito bakasia itarara kurongo chiantu irira irire no ndo mutongoria kwa tu ko atonyerara no kamataki u igurambe chacho wananchi otu baritira ngwe omientu kusiaku kasi utalo ogugwe tonto nsebeni toreya tuikira tukona habua onto nurare merongwe wane ukaria family kumuchi na mzalendo nuthirite wiki kiuthiki gia siasa for some time indi gitarini gita ya mitandao ya kinande na muno nduke mpolo ni kururia bata kiri mitandao ya kinande kwina urumuri rwa siasa gatigati ka Gen Z muno bamwe bagitumirwa bae mambloga gwikia migambo na miario aba baingi bakeneza propaganda baitumika barithaga ria gisiasa ni ya siasa fulani gukirukira mitandao ya kinande inaitwa njeshi ya muzee mitandaone na inya to ya groundine itukona mishamanio fulani ikiaraganwa ni vijana bakithanwa mithimbo nako tu tumita mithimbo ndokuthie nako ni njuguma kenda baithira bakiaragania mishamanio hii ya siasa bange moni yaku ikonie vijana utumirwa barithaga regi siasa. Thank you very much. Gwitikia ukuria kiuria iki thongi muno yindi ngikinyira kiuria kiu mburia nontumbira ukora siasa ne gitarine muno tena experience ya siasa kura itite bega muno na kura my brother kura antwariria mantu ja thirikari yu ira leo ura mithika rivitie kura nkwenda kuongera kaniri nchoka ikiuria ne kiaku ura mbije kimwe bu siasa ukenda kumenya true color ya politician muthurie choko mukunje rugoji rwa nchobi agakwachiri yonde antukimwe tamashimu wakwa mithika arurite thirikari usiku na mzana na mithika mama itharimwe inyawe ngwa inyawe ngwa mutharimi tikira mutharimi gochokeria inyawe ngwa mutharimi tikira ba mantu kanyo mpaka na gochoke inyawe ngwa mutharimi ukafaitira ngugia kyo kuone ukarabwega muno ukona muzarendo ariria ekabainto akalite ni akande ogwirwa bithika na gwita ngugire batere na no mwanka koso thirikari kenda yumba guturetera into miro na kenda yumba guturetera into thirikari ira twathurire 2027 okay kwija kinjenzi jenzi ntukimbithi ngona mutharimu uyu ara my son ndamu yeku ni ushamuka na yenyewe ni kijana ndamu ishamuka mimi ni mzee hata zizi twakurukirite kinjenzi twangenti muno no ndugeba no ngenti uroga achira take bangenti nkuruki kuna ningutega ruterwa jenzi nigutumiro na njirete thongi sana na musiasa ro gutumira jenzi musiasa tena sera ki politics cha Kenya na aji no ndukimwe ndukembele uranda kwirendere jaja kaina ndakwira ndukembele jenzi narwa imwere kamata mirevi inge kamata nkomango ko mwango kwira jenzi urambigenda mwimbithe urekali yegerwa nkoma ne yegerwa muraika yedura nkoma jenzi Kenya kayuriku uthaiji ko unandi ndiromba siasa baba keja tene miru
musiasa itamugeni akurukite eje ndie sere otumuthikire 2027 August tutito pamakira kande bekarari kara boxing ngeta ndi muzalendo atugeta nako mutharimi atugeta nchambe rutero rwakoja indi mwanka thaiji utimu Kenya the 47 counties utimu wananchi wa Kenya utamwiti aragaikia kurewe 2027 kingi ki 2027 our president excellency William Samoei Ruto imto mwega sana imto mwega muno indikira ikura na Ruto i politicians pakauma aja peta Nairobi bamwire Meru ithuki bate kwenda mwira uma bura bureo ground ya Meru ithuki kure 70% in opposition yeri abagachuwa bwa kana baite ngo bwega na 70% re ni statistics ile ko yuchi yako ntegeda na nathiruka na Meru metega bwega muno ankuitha njamba inyanga nwijetia gotoro nwiji oni arinta ona statistics Kitu ina haja ende obera ishaku chia konta kana ndathoma ikagundi nkwire Kimiru opposition ni gundi etie Miru indio anto bari bwega bururu no nkwirire atiri mwananchi na thurire finance bill noro mikire kirore au aboro gatana noro ina nyombe yo tampuru na nkwirire kairi guti dawa wengi na bwana Moses we ni kijana ndiko vijana mbwe wenzako kana wenzetu bagua sisi ndio Sifuna Sifuna ndio sisi kile mitandao ni kila de barua sisi ndio Sifuna na bari na sababu ya kuwa sisi ndio Sifuna muno baingi bao bakesi associate na aspirations ira Sifuna akwethira agitariria one thing siasa siawe inyakethira ni cia koswa thirikari in some sense in a constructive manner ti gwita kwariria for example ya miareko kwa oti wana otwana ni gutariria mantege mpangaratano ya uchumi mantege ikobia beombethe nukona tikuga ke bobo tekuthika ni kwa na nya solution na uko watere sisi ndio Sifuna kana wewe Engo mimi ndio Sifuna na by the way Sifuna ndio mwendete mno sababu Sifuna hai mtu msimamo energy kubwa na njira ile baba wale tu atiangazi eringeroe wafunika masuka anasema ifunike na jacket yes nafuta my friend yani Kenya tu anasiasa hapa ingibona kari njira Sifuna ni by the way uko na mtu onto nyeruto ngendo mutethi onto ruari de mwira atiri onto agidege ndege utepo yo Ruto kethe na kwenda usaksindi toto 7 nazo mtu onto Sifuna ka George Natembea kana gavana Nyeri Kaiga sababu nimbi sababu antobe na masos na potential siasa nazo deputy oge au maso nimbi ni na mobilizer bena ninire ku mobilize nokona potential nokona onto Sifuna bisema niege ere yuotheri yani go yorando lakini kendege yana ndara ya miginduri no nenge kurusi gundi roretwe na bando thego ni ando benda wari nya Sifuna weno ari mochamani ya Kitengela kana jua na reka Kakamega unajua ndio Kakamega lakini ndapiatirite inwa thiatirite ndio tari groundine umenya no ntukuibo bakuga kwinombe cikuma bamwe bakiolotera ciara gunto mantu Sifuna ithirite agikanukia indi to be fair utikumenya kithira no fad mizemni Kitengela ndo tari no kana eu ya Kakamega lakini Sifuna boranko umenya atona mbeca cio fund antu barabonde okugwa kirinde kiragere kianine inya thirikari yo atona mbia cia kwa kirinde kiragere my friend okugwa thirikari ina mbeca okugwa aisi Sifuna atena mbeca opposition batena mbeca yo imanywa okugwa yo ibeba ibebe ndizera cio barie nabo andu aba opposition ne thai
ukiakolelia antu bara kinya mauri bena ba ya kwaria bairo mo kilengwa ne muntu angaria bungo bokai kwa yibo sasa ende mose no ntwe kijana ya unire musiasa ikwithira na manyua kana ni kwithira arina gintu kiongwa agutariria no guthi atukwarinya inya lakini na agutariria we kwama ni mtu akumenya kira kwaria ati mtu age okolotera batathithia ni no kuelewa Sifuna no gara sima ndo pa no gugwa Sifuna na inyopole ligiseneti ote muntu unge withero areti o Sifuna agugwa no narimwe kinyaba kerio kumintimidate na watu kwa misimamo yake no awire na wire ubonto kwa kia advice mtu ontoruto our president tunampenda sana by the way no gugwa kama advice na uri anto yani bena potential iyo ura anto bomba kumobilize anto no bona lai tikangira ndio wewe no nethoki no gugwa lakini my friend jirani ade mutevia ona no ndo mangio tu kwa yure yure mwana Andre wala mzalendo ntekoria kithia wewe ndi Sifuna no ntunande wewe muse indi ngenda ukoria yegie urumwe na ngwataniro ya kiama kia ODM kwibo ba Linda Ground kwibo ba Linda Mwananchi ikwithirite kuri na nguto ate Linda Mwananchi ikaregister ire kiama indi bando gutaithira kwi rasmi ati ikaregister ire kiama indi urumwe bwa ODM inya bakiutha kiuthi kiao na gukibangania no ntubo 2027 Buru Odinga ore interim party leader ariuga sisi tuko kwa 2 term na kirato kwenda ni giti kia deputy president tunataka power hatuwezi kuwa bila power. Ai. Wanampumba kuchokia kiudia kiubwega mbere mangi tonya gikyo. Buga knowledge is power. Knowledge is power. Ukwero nkugo mu. Kuko tegera utereno thirikari arurira ici. Utegera ndero Buru Odinga. Baruga barenda deputy president. Utegera ndengi Sifuna ena murengo Joana Jukari. Ne yunde ndere kuna ndango tegera nkona uju ki president wetu na batere kubima bwega siasa ra 2027 no ndukimwe ale mera maunde Kenya atetetheka no ndukimwe nduri uju utanto bangi president wetu ndeguru William Samoei Ruto kiture birote na session ndene Kenya utanto bangi Ruto endete Tameru Ameru kuga na kudhidia kuga na gwika kimoni uju hoteka ndene State House trobi yetu ya Ameru nditite kunkurukia 20 times mtu ate twendete president una twendete kori atiri atite kamba atita karinjini ya mwendete inya karinjini bakathura no tukimweri pamwete kura 100% Andi twamwete kura 100% kwa una ndinya president akara kuthura deputy president yowe ai neutral ategera aramba kutetheka no ndukimwe tuna 730,000 chakula chetu cha Meru na turinga 27 toka tuna ngiri magana na kangiri magana kenda ndera kwa my brother deputy president ikura magana 3 gishike chino na ndo mbo compare kura 300,000 na kura 730,000 ila shina maana 730,000 na tuitendere inge kama Mount Kenya region Kiambu na 1.4 nyaye na magana jana inaikuwa batere kole mera kwa kapuru 1.4 730 kana ingiri magana iri kaigiri magana 3 anto atotete tabwa na munene akathugania ategera na Sifuna ali ategera na tembea na ali no ntwale mera nde Mount Kenya region imene tekeri kwa unandi siasa akabanga siasa wega nenyete murengo jo ndera bwanja mtu amba kuira banai ete anto bara na ara takare jeans bara na nande ndera inyawa bete State House ya ni nabo baigwa mu rodrikari no ntwanto bari pakugitata ibakununa nuntu kimoju
twategera ndeje turi Mount Kenya Region MP vetu yesa na kira bakugira no ikigenda bakugira no toboteje nakyo takro project ikeja imweri ikaura indi ngukwira atiri otegera atiri ni simple last week mpo watera ina vice president kwawe project ite kuendelea agweto taba kunjine ndama beta genda watira au mwerekeria ambira ni igita ya ko milekelia kana ukinyira muthia kenda na mutegeri aitha kimenya bura gwatinda na ari andiki betu banteto bandite tire gotigira ne bakumurika ndena odena guntu bakimurika yara ya kwigie kuma mashinani igitukinyira turi metha ya nteto Meru TV onbeto akabu mutharimi kirigi kaboge siasa tuweta na mbere kodhoya mwerekera jwa mugongo ningi siasa cia county ya Meru merio ya mithika linturi kiunjira ningi kurutira rumuri rwa siasa county ya Meru ngorere gitarire